lento eyibilele apho uzothatha umpilo wakho ubeke phambi koThixo izinto eyibilele uyithathe uyibeke phambi koThixo ukhonze ngalento eyibilele ukhonze uThixo ngalento isebenzele ukhonze uThixo ngalento etikide igazi lakho. Oh Jesus, akasifunde kafushane kumosha ixesha. Matthew chapter 21 safunda verse 9 verse 7 okanye verse 8. Oh Jesus, Umukhulu simakathe uJesu kukho ixesha apho ezazimshubele khona wayezedlula kwimeko nzima lithi izwi lenkosi waguqa waqula so lithi izwi lenkosi uma equla kwaze kwachitha ujuluko lithi izwi lenkosi uma uchitheka umpilo lithi kwabonakala sengathi amathonsi egazi umpilo setha into ethule emandleni okukhumbula ngithanda thatha ukukhonza uThixo ngamandla wakho ngifuna uThixo ukukhonza ngamandla namhlanje lithi izwi lenkosi kwase kuthula ukujuluka wabukela ngathi ngamathonsi egazi and then after ukwashela ukujuluka lithi izwi lenkosi kwehlile loStathiko yakumeleza because when ukhonza uThixo ngamandla wakho wonke uNkulunkulu kukhayikasha apho azomeleza khona awukwazi ukhonza uThixo ngamandla sokube weak awukwazi ukhonza uThixo ngamandla wakho wonke ube weak akasifunde lento ngicela ke sitho ngesixhosa 21 verse 8 but ngithanda sifunde ihloko lapho Isihloko sethu ithi kungena kukaYesu eYerusalem. Asifunda verse 8 ofundeka kanjena kuBhayibheli isiXhosa esidala. Yathi ke inkoliso yezifele yazandlala ingubo zayo endleleni. Baye abanye bexhuzula amasebe emithini bewandlala endleleni. Verse 9 zayeke izifele ebezihamba ngaphambili nebezilandela zidanduluka zisithi Hosana kuye unyana kaDavide makabongwe lo uzayo egameni lenkosi Hosana enyangweni. Verse 10 amen. Linamandla liyaphila linguwe kusuku thetha ngalo izwi lakho thetha ngomnikelo uThixo kusuku nje egameni likaYesu waseNazaretha. Xa sifunda ngawo lapha inhloko ndaba andizothatha isikhathi xa sifunda inhloko ndaba lithetha ngokungena kukaYesu eJerusalem makabonga uThixo lithetha ngokungena kaYesu. Uma sifunda eJerusalem safumanisa ukuthi iJerusalem yindawo yokuqula ngabantu ababeshilekelwe ukuqula